Hello guys, welcome back to my YouTube channel Silong Gidung ngoluk khul debi borkalika tan se kam deval se dung so dokte ngoluk khul debi ngolu so apuna morai pe bidak se apuna morai pe bigela rokke silo apunge kindu pe ngoluk 30 October ngoluk missing nok agom longo silo ke oka longaso ngoluk missing agom kebang mane missing agom kebangam silo gotonla metak embila silo ngoluk dolung soraibari be meeting ko modung udjapon dung odo udjapon do pe gya actually odo udjapon ko ngoluk MLCE amna longko missing ankang ko ika odo anka do first class pane kridam toim na mager ko geriam dung toim ko do pe idom kumge pagel gyeku oke sa katil dutok ngolu kumpolai ngolu ke ngok birode gedung obu gedung bau gedung oke se ngong nada pa gedung agel birode baro obul bau ge amara bairing aldung belum paling kanya oke apun katil duto borkalika tanse ide agot dog moname su aja aigambo moten tungku se borgo setanggo dung oke apun katil duto ngolu supa gisara bung dia siri dia so bisala tolo di molia muta siri musal te do gisara ido apun ngira to ke gua pun di kawadu dok se mondir dia ke sokka nazara aira gwaru tole sa tangkana rakku de so rakku oh bola katil te mondir de jadi tolo dum bugar mana supasin ngolu kumto bong odoke su guye ku bong ke su idok ke guye ku idok ngolu bilang kala ngolu ke dolung go meeting etang ko don meeting do gae ku meeting do kukum ngolu ngombodona jana enda rombodona ngela silo video madaya ke sah katil to
ngosupa meeting sa kapudong ko sa meeting modu meeting sa molong toin na magedam geria ito toin na magedam gerda gama apa ngolu apu sang ngka mogunito pa moya mogunito monam tempat lengkanya dokter kalau lagi ngolum toin nam na migela dokter ngopa apin nama guru dokter gitu video sang katen dokter supang ko sango gulo apu mangelo mana guru ngoluk toyna gedung silwa ngolong bisa to ngolong sa biye besi biye ma oro ngolung ngoluk kusulo ngolung biye toyna mala hangina ma sa ngolung ayedam bodo lama ngolok pangsian pana bulu-bulu sekai gumamono bulu bangkir subang ngolum ide certificate bilang metagong untuk se gamusang ko pila se certificate sem bilang MNC exam nok first class pana apungam se toim ko to orok galak agam ke bang ngapa asina sa ko ase legdung orok semu pe MNC exam sem ko bosore langkam lupa legdung orok supang ngolu ide gobur biye gelo sobangabo nigang horendonat tego gemam silo bawo kabana bang nigang ulal tego begoai kangin pusaka nanu baru oke bye bye tata